voor bribi san of you. Mi want tegen tak mensen utang ini atori dat omdat zijde you na kovo en kovo na you en anat je bent you na wan kovo sama. En te you na wan kovo sama no wasma no kan voor you inside je bribi bikasi na Europe en ano no wan smana pe ine play ine sane mensen. En daarom mi want tegen taki utang hori na tori dat mensen. Beba ori bra olando ta Facebook wala na wala pe ori le speaking na grana nga sakafasi alas masamino kaning Leticia Gennaro wala mala pe be baro wan bigi ori tide ina program ako na wisani samino kaning mensa maar me baro ala mala ori tide wotaki abra atori sambe tafale akromanti tori wotaki abra program once me ask me about orange boom snaky ma mino sabi noti aparato dat mensen maar me kom baka en lego uit en tegen sana oranje boom temi kon sabi sane enkele man voor tegen tro mino sab sane en dit is nou voor het eerst meer zo sane maar atory dat moet chakwa juna festi mensen sami want talk to abede follow kwa interesting week Jimmy mensen en kom lezen to my dat op Facebook Will Bottom, Clyde, Milan, Carlos Spengel, Ivona, Gerald, allemaal op de Facebook samen nog. Zie ze met elkaar maar met baru allemaal op en tabra Guya Convo en YouTube mensen. Mensen YouTube a programma ik in en uit. Maar hoe tang archie. Mensen me onttegen no ansani even Junior. Anatrobi safe start up a grontapo. Anatrobi safe start in Ulibi. Anatrobi safe mifti. Yum sabi wansani tang hori a convo bika a convo na alasani for you. Omdat zij met elkaar sanity, omdat die soms mij denken dat ik convo saning en soms maar nog kies full lady soms maar nog kies no lady thing, maar te je waka iko make bucket iko stel je voor of ik stel je voor naar you, je moet graben horen. Je non pussen ik wens je maar je pa je tante om zomaar je grandma no tegen not over. Nog dat ik weet niks over maar lieve nou zeggen. Nee mensen, in graben horen die dat because na omdat die asani zien na you sani, I don't know. Usani en tena wasan for you and for we dan anatrobi say go do ika longwa kerki ka long spe you one go kibrige ofeni en anatrobi ol tranga one problem te a problem that the ode tanga tego anatrobi say you go do ika go smoke ika go drink ika do anyone sani a problem o dape. So ten so ta kan go on pisi mana kombakas. Asan de so langa you like libi sama like you srevi no take a problem na fasi dan onogwe lusu a problem because mo te wan san ini wan problema aben lusu no problema no de dat no aben lusu ini wan problem aben lusu en daarom sabasa nati dati so lazy atranga so lazy agency taki no wan lusu no de. So le isa tak asorso taki hey lusu no de wan mi goso mi waka so mi do so lusu no de mensen altijd al lusu dit een probleem altijd maar afasi fa je denki afasi fa je go afasi fa daarom mensen emosu de tranga i tapi futu en tranga tapi srefi no swaki srefi no denki negatief over je srefi altijd denken positief. En iedereen een probleem hebben negatief en positief. En daarom je moet graben dat positief, want altijd en horen. En dat ben je shitaki. Hey. Anatrobi grond tapu ko faro tapi ede, leki fale samai take. Anatrobi taki neshi muro fa imwaka. Maar mensen, want deel kon taki na nou, taki, go dape, go so. Waka pasi dati de yoshi. Dat je ziet van je tranga. Mensen bij je over a Kromanti. Bisa voor novesta sami taki. Maar sami atori be de so taki na
a Kromanti wakagwa en a Kromanti sambe taki abra na abusi Kromanti. Abusi Kromanti ya be wala abusi Kromanti ma disi na wa baka abusi Kromanti. En so te taki wa baka abusi Kromanti na wa Kromanti sa sonte ade alontu en sonte ade en en bari tapalas matu mensa. Overstaan. Maar umusabi de Kromanti yabi so many Kromanti de. De mij taki a seibi brada de anotro. Iwan bere toch mensen. Ika abi taki 3 brada de. Of solisi yabi 2. Daarom solisi yere taki. Te wan Kromanti bari. E sugu ate patra wande. A parvende. Zonder atrapar mensen sollicita barco dan wan saka zonder no mita brada dati. Dan a Kromanti dati a jesi inaf taka inaf do nota inaf sane I want a brada. Da sotes mamus go suku. Basons masabi pa Kromanti dat de. Tap suma e de bari. Dat de waka go meeting. Dat de go e charas makong na Kromanti. Dat de wase kade of da amay takanga Kromanti. Dat de tu e taki. Daarom te de mij taki taki de mij tak abra sevi Kromanti mensen dat ano dat aan Tori sama beji aan Kromanti beja Tori lati mensen kom poten na fasi lati aan Kromanti beja Tori lati dati sebi brada maar de sebi brada na sebi brada in wan bere ade overstaan in wan bere de ade overstaan wasamu solisi smayer yere sani ma a true Tori fatto a sabi en het taki fa de na le ki a tongo asa sa metaki a kejama ki a po dani a true in e yere werkelijk safe sa walo for bastering e kong smai suku fu broko na convo bribi tas ma abi smego for te le ma Kromanti toch mensen na convo de meeste voeding na convo sam de sang moro furu de taki feti Kromanti na fedman maar dati anosa de mensen de man dati na convo sam moro furu de man abi hei sabi furu sabi maar tere mij kon de mij bari buntranga tere mij kon soms de tere kon de horu wang de history wang meestal allemaal ab history tere man het kon dan a jesi taki a herkondre e seki e wiki omdat die nabari toch mensen nabari toch mensen na abari samen meki dat die alasma abi sonten wang even mensen bier was sani als meteen was op YouTube mogelijk is er een probleem als aan het even push tappen even mensen even voor tappen na pisi dati voor kira persoonlijke oké me hopen me teki a probleem voor apare even web me sisa Johnny sa piki me baka efa line bom baka ya sabe me taki mensen tere Kromanti bari moro voor a hekondre seki omdat hij as thing sa ame puskadoro a bigi bari say me ki say e barzo awan me ki gron tapu sabitak aka kondre awan me ki smasabitak aka kondre taki adoro dan te ako da sonten
de shi tishi de mij nakt op de borsu, toch mensen? Dan sorry, ay sorry, va ganya, va bigi. Isabi toch mensen? Va ganya, va deve. Maar de shi taki, if a pire ay, if luku pure mandi, maar anotaki taki ay mandi, anotaki taki amekong fire, nee mensen. Maar na so amante invensrevi. So ten so isha jom a teke houru. Oh mensen. Dat snap dat een foto. Oh mensen. Of so te isha jompo. Dat nou traso dat de opete. Jompo gwa lok tu mensen. So ten isha wakata padoti. Dat na jaini. So ten mooi bedankt sisa Johnny. En misalnya apa problem nanti. En something ade tu taki. Ama wakako tapo agro go ko taki jompo afasi tapagro tapadoti. Data wan traso tu ambaka mensen. Dat na kaiman. En so yabi verschillende Kromanti. Yabi furu Kromanti sa no kafe siete sanda posu. Sa vino sabi, sa mino sabi. En atongo for everyone Kromanti na wang. Inabi 2, inabi 3. Dan zou bij je verleden week zaterdag bij de Kromanti mensen. En zo'n ding. Adesso tu dat die te eitaki atongo ving dat die eitaki boom dipi. Taki desma sai play tak Kromanti tongo no ma verstaan. Maar dan moet je wansani, a Kromanti tongo mopo na Kromanti mopo Afrika dat tu allemaal sabi. En kom je dis door tu dat die convo abere pe convo de na kondre sa de meka tongo na in Afrika adape amade. Ano da Ghana, ano da Benin, ama bigi, ama de na Togo. Togo voor Tongo, da Abra kwa Benin en voor Benin, agwa Ghana en de rest agwa heel Afrika. Dit ben de abrivi voor alle Afrika's man. Hoe sabi die de wet man kon, de man suko broko na akon Tori, omdat die de man shitaki no. Den konvo emelo furu den komanti de manoman be shita ki resma be de jotranga san kan du alasani wonderen dat de man chakerki ko fusko broka sane. Maar mensen lefan taki a komanti toch na wan konvo san e bescherm in hasiboy anatrobi san in iniwan sani iniwan konvo e bescherm a komanti disi de MORO furu fu feti na feti fe asiboy. Altijd amanisi na feti a feti fe asiboy. Tem taki feti a feti te wansma kom trobe e asiboy. Da yoshi amanisi e waka kom feta feti de ping. So kashi a jebri Kromanti. Mensen a jebri Kromanti. Amanati umluku amanisi ano wan fire Kromanti. Dem tak fire ano wan komanti taki jobo feti no. A komanti disi ojiwa skolu. Ojiwa skolu da ina was skolu seiki de gen asiboy toch denki fa ojiasma morofuru fo kirasma tasma no tapu saido. O suku fu malengera smalati. O suku sao epote ine asiboy de bakata o jasma dati bun hebi mankeri. Hebi mankeri dati asmalati kande a anuveng, a futuveng, a edeveng, noi moro kombo. Data wan jebri, mane kon direct ko feta feti fe asiboy.
E washku asma, tagang asma, ta konta da dora monchi, da teishi asma dati opo, da nakwalibi sama, ano lo nakalibi sama, because libisma trap tape futu, nee. Ano tayo dat libisma shocking even, dan naken direct, nee. Asani so go, o jen keti, e jasma keti, e tapu ino do asan, tapu no do, ine yere yongo, tapu, da ta doro na monchi, da tasma disi nak alibisma, da imluku boom, asma disi dagro direct, wanaki a dagro te. Nake kan de broke ano, broke futo. En something, de sound disi, no boom, en daarom het hij allemaal la sandalon tutaki. Tewe shi taki tobe wakakong, if he sabi taki, kumante bara itapuede, da im sabi taki, wakagwe. If you want, bikaluku mo taiguno, adjebri solisi ataikong, toch, morofuru, yo show creo bari, te atinakte te sama trobe. E anatak e kre, e ay lomatra. E ai e ready. Yo praxeri am asma vrede, asma ik vrede because asma ik great. Mensen, oh shoot. Mensen, dat ano eng. Saneng, sorry mensen, was aan. Vader tabagro. Saneng, na ati bron, sasma kisi, a jebri kisi. En a fire sa abine taki, o ogri. Ogri taki o nakas maje makeri. Daarom mensen, montaigun disito, taki, unu sa sabi e kisi jebri komante bare koko, montaigun disi, te yushi feti, te ishi trobi, wakakwe. Anatrobi evu apleti, anatrobi asmasan de inasani, ability, wakakwe. No tang, omdat is something, te ishi jebri wakakong, yo shama grabwan batra, ya neighbor, da o bigi dringi, da o bigi aina sensa say dringi yo shama bigi yama grasi, o broko wan batra o bigi nyam. Anya say nyam ano taki nangre kire, nee mensen, na pure puru nati bron ta pasalati. Pure puru nati bron dati ano godogri. Iverstaan, dati ano godogri, daarom is jij kouwing. Zo'n ding, zo is het te Kromanti kon de koude TV. Je verstaan? Koude TV na voor na fire sa ding. Bika Kromanti abi fire. Ano alam mensen? Abi fire. Zo hadden na Korati. Maar de jebri. De mensen. De jebri. Nanga de fare kare. Na jou. Na upete. Are malati. A fire one. Baisha. Isha jaini. Isha kaima. Da kouru. Matere malate kong. Solisi ne shiden. Da bateishi a jaini doro mensen. Da yung sabi taki. Sani no de sane kong. En sani no talanga. Bika te jaini doro mensen. E kong. Fus nyang. Da kaba. En e taki. Teisha joro adoro so pow. Alonso vuvu. So isha alo tapado ti grik alo lonta libisama. Oso teisha alo ko vuvu aduso. La clari. Desanati na 2-3 minutos. More than 3 minutos. Amay ko amay duwe sada amay gwe. Dat awan jaini. Ma jaini. Ini wan konvoy taki. A jaini taki. Ubersa. Amabe tongo, amabe komati tongo. Ma moro furu, a jaini ne taki. Ane taki mensen. Moro furu, ane taki.
Kromanti abi invasi fa de wakakon. Teme tak wakakon tai kon tape asiboy. Tai mo pa posukon. Dala mala abde vasi tere mo pa posukon. Na pete te adoro ye shele ki wa fouru. Wan baga fouru, wan blaga fouru ye she. Sonten ajaini ye shi amanati moro mulok soisi te kon. Sonten e so rese. Mas mo te wan santu tere um artigo wan santu tere. Ano ala konvo e konsore asiboy. Pardon. Nee. Tawani e konsore se mana ala mala so rese. Te awani e so rese. Tawani ane so rese mensa. Saba tibum. Ano taki ano wan so rese. Nee mensa. Dati so leisi. Eva map so rese la mensa. Dan you to payde dan even mensa wala mala kom karwa tune even mensa kala ridwa odi bra ano perodi Purple Heart Frank Hena Mareika goeiedag Steven goeiedag Justin Norita Coleman Sisa Fayude en Wanenza Mikana na Lazy Jaso Kayo Bese mina Malisa Nancy Mame Baru Alamala Bigi Odi Enta por Radio Goyan Fofo Enta para cara YouTube mensa. Ya, sabe o que mensa? Ano ala confo e sores refiki asi boy. Maar o nome for que se tak denode. Den mensa omdat a fasi fa so confo de toch mensa dan if de men sorry den schreef true dan wie denk je broeia mensa. Kromanti atomo Kromanti mensa awa muito if you sabe eva confo leri atomo dati. Atomo dati no moeilijk. Anyone tongo no moeilijk. Maar even a enigste sani toch daarom moet in de wang na je schrijven en bribi in je schrijven. Want in die convo je kan leren je en tongo. Ano taki amano leren to no wat if you no sabatongo fayo o mataki na convo of fayo taki anga was maleki wan Kromanti barta pu wan samada ifesi das maybe taki a Kromanti of apuku to pensa da use napu ko pute na ubika witaki Kromanti tongo da motaki fade da Kromanti sa libi sama bari da ifesi da Kromanti ba paki ho bika auto fika tama andi indi e ge auto vini na dasa yodo they know abako dako ino mataka tongo they use napu da luku they takwa law to da solicite takwa law dem luku da Kromanti wakamiti kai ifesi no waka kona ifesi da tawa ka ifesi da bigi luki da bigi taki da kade akai ta ifesi bika you ne abi wan Kromanti mai wan kon roko wan Kromanti dafa ibalsta dan you e pochu srefi leki obia uma na wa problema asana if you no ma if wan Kromanti ne barai koko no teki wan Kromanti woko bika te wan Kromanti bari e kanga fire bika na sade da tadoro da itakanga da inoman gava inoman fankwangen vense da o kismora atibron na itapu en motegu wansani na si boyfriend sabe tu taki pago anom de da pesrefi want wan Kromanti to convo en altijd e sening eus meka convo fe meka si boyfriend waka na pasisa mwaka mais sabe te yu ano wang en te yu changa yesi da yabi de probandi sanga yo
Kromanti, toch mensen, na tongo ving, awan tongo, awan Afrikaan tongo, toch mensen, sang, de iwan dorpu na Afrika. Willy bisama, toch, dinsranama, te ye waka, je yere ai ma Kromanti. Omdat die, samai prakseri Kromanti na moro hi konvo, na moro na konvo sabi moro sabi. Nee mensen, ini wan Kromanti, ini wan konvo aben sabi. Maar staan de tutaki, te ta Kromanti de gevaarlijk. Nee mensen in gevaarlijk. Daarom, mi nooit betaki tongo tapu arai station mi, omdat die mi sabi, te taki, dat ma bisa sama verstaan. En te taki, da konvo Kromanti, na te Kromanti da koko de taka tongo. De fami kota Kromanti sene, ano mitaki na Kromanti taki na Kromanti bedam edekaba. Je verstaan? Maar zoals ma, konvo no da de ede, de leer tu woord, dat de pusenko. De woorden dat de onthoud, en zo'n ting, de etaki sani, en de draai asani uit de woorden. En dat is na bigi problema. En dat ben je abi afverwaling in ina convo. En in na Kromanti tongo to because samo ko no bigi problema de yo praxiri taki en moro furi kayere da de poku sa de me play Kromanti poku de yere de me bar lausan me taka lausan bika lausan de taki da yo praxiri na Kromanti tongo de son. No mensa, ana Kromanti tongo de son. De no sabi awan tu woord dat de draai woord, draai de tongo de sani, de woorden. De yo praxiri a Kromanti tongo de taki. No mensa. Kromanti, toch mensen, te yere abada takiko, dat if you want Kromanti bar tapu, de tapu you, mopa pusu de da you, dat if is don boom fasi, dat yo man verstaan. Wie ja Kromanti no bai koko, maar te is don ikaka yes ipoti fasi fo, dat yo verstaan sa etaki. Alegi te wan ingi ko, dat bigita ka ingi tongo ven, dat wan yabi wan ingi tapi koko, dat te ipotesi na fa, dat yo man verstaan tongo, aneso adina Kromanti. A Kromanti na fu baliko, na koko, fu verstaan. Maar fu taken, am dai koko. Am dai koko. Bika, te otaki da fasi na lala fasi. Otaki na yen fasi. Otaki na yen va. Legi vai taki. Dat mensen. Dan te isi mais don, son le isi. De taki lau, me taki lau. Dan im aksi ese vite wan Kromanti so ba kon so bau. Baka kondre. Loko taki. Taba kon. Da fusan sa taki. Oh, les peki nana. En les peki ni wan samasa lontu. Je verstaan? Dan o taki pa mo poso. O taki fa gangang. Pa bigi. Dati na wan Kromanti. Takon o bigi te dak yo mi bigi so. Mi na so wan Kromanti. Dati na wan Kromanti. O baro di o tako reak taka la sama odi. Maar dat de tasa say do. Mi na so bigi fo bigi. Je verstaan? Mi na so mi mo po. En mono furu toch say taki tu in de wodu fen a begin o taki na nanas rekami. Libis mai prakseri taki. Leki mi fam ya no obiama kino fiet. Me take omdat mine shen taki suma na mi. Mine shen taki bikami ya obiama. Mine shen sanati. Kromanti. Komt dat ko bakay fami go. Libis mai prakseri te obia uma. Desreka obia. Mensen, wa obia ma nesreki wa obia. Ano defen. Mensen mtaki la tu ya chibum.
Wan obia man, nezreka wan obia. Sayre mitaki na bika obia sreka keba. A konvo sreka keba. Sa ye do. To mensen. Je poti na asibo itapa pasi van waka fa am waka nga a konvo. Ma obia sreka keba. Sa obia waka kondu. Na sabe abi keba. Tapu nasa masa be bada festi. A komant kompon be taki komanti to ko taki komanti Tori. Teja obia man ko taki ai mabi wan isri. Toch? Anotak na obiama e bepaald taki na isi tati a obiamus a Kromanti abi no. A Kromanti be abe keba ma wana a yuyu asi boyfriend aba samsati. Dako en sonte na a Kromanti te sore in chara kom taki safi bikaki taki tu esi. Motaki gang motaki na fase. Na asi boyfriend na bifo, sambere bifo. Toch? Ala de santi be de keba. Na si boy be aben kaba. Ma dia kono abali tapu wa yuyu sama. To? Awan hang awan Allah sani. Awan de sem sani baka. To? Da no kan de anoma taki anoma communiceer nanga a asiboy. Da na obia mano obia umano e kon da a konfono e sol na obia man anga sang wani meke asiboy abi. U verstaan? Dan sonte a obia sama e meken ofu na asiboy e meken srevi. A konvo osore srevi fa meken. Bika sonte na konvo no wani meki no wan sma meka isrevi. Of a tai gen. Dan te sama itaki mos dos logo teki sreka. Mensen you abi sreka a konvo sreka kaba. Na sani sa you no man begrijp sa obia kan de show you dan a obia sama ekono de make you watra de take fa in go they you want to teach sani e take that is im abi want to take so im abi wan easily im abi wan seki im abi wan lingas moro furu you like libi sama e shen kaba a konvo sorry kaba. U verstaan? Daarom, te obia sama e tegun sani, i mus alti boom. En no mek don wan conformant taki, im abi this, im abi dati, im go dik, im go buy this, im go buy. No. Ino buy, uno buy, mwate gon sani, wachi boara. Wachi boom fini. Uno go buy sa soma te wan obia ma tegu. Aksa obia ma, zaide mim abasani si. Asani na fu sang. Shot conform beng. If they ko a obia matu, mami no shi asani si. Na conform no sol mi asani si nooit. En mi sti no firi fu wan asani si. Mi no wan asani si. En te wan mate in buy wan asani to mensen. Dat te you go in a week pay you go buy asani. Im look asani dem acti se mi abasani is van odu. You abasani is van odu. Kara conform, takanga is revi, takim evim abeng. En te acti se acti sami o dwanging. You understand? Tell them that they can buy one drum, or you buy this, or buy one linga, buy one anisa. Them access to everything go buy a sani, sami taxi. Mim abeng. You understand so? One thing, something. They obia sama, e tegi sama sani, sa no des revi from. Ina des revi no dam dat zeiden. Amang wang manipuleer you, toch? Zodanig dat ik kan dikju saka en dat je make you denken aan mij alibi sama ik doe een boezani. Maar dat is zo rommel rosoi, because je others zijn kade dan nooit in je libi, you ook gebruikt desanisi. Daarom in je Kromanti, in je Congo, o waka kayu o tegi taki luku so miwani and so you can buy. Akada makasori omen sani mar archiboyo.
ano ala desana awane tatim abi. Amaka kwa na ifesa Kromanti kakong. Dama werwa wapangiso. Dama werwa pangiso. Dama taiso ne futu. Dama tai apso ne anu. Dama kande tu dribu ne anu. Dama tulinga ne anu. Mano tak ano ala desana sama wane. Tatim abi. Amo suri persis sang humus abi taki loko. Aso. Emo tegu wansani. Buon archi buon Kromanti. Ana ala Kromanti ever bui. Uverstaan? Ano ala Kromanti ever bui. Ano ala apuku ever bui. Ano ala komik potential waarde. Ano ala kova ever bui. Mensen. Son Kromanti never bui. Isaf sa de moro furu de shide sa de mani se weri. Toch? Son se awan tai so ne se. E weri. Ta de kava. De eshi libi sa mai weer bui. Motegu voor mi chabui. Om dat zijde, toch mi chabui. Na de convo. Na de bakaman fa obia voor mi. Maar no taka wa obia wa convo no ap ala de bui sami abi. Nee. Na ala bakaman abi de bui. Maar no alamala, onverstabi wa na alamala. Want toef dek. Hij weer bui. A bui ano taki na wan poro ma na wan koni da petu. U verstaan? Dat kwam taki ano ala Kromanti e weer bui. So dit ons die sha Taiwan sa ne edeso. Na di keba. De mai taki history man. Ano ala Kromanti abihoro. U verstaan? Ano alamala. So tento te sha abiwa veti preti. So tento te sha abiwa ouro. Aso te anabi noti. Pare mai taki Kromanti isri man. Amen so. Awasasa de ma meki baka. Dati sama. Dan we go baka tapu libi sama. U verstaan? En zo atori dat de mensen. Omdat die motegu wansani hè. Odi brami respecti na grani. Respecti. Shifani wala mape Roy Brockland odi Deja Glenn odi wala manape odi respecti grani. Luku motegu wansani abra Kromanti. Kromanti, rekwa mtaki Kromanti taki wantongo. Oh, wantongo de taki. Dene taki tu dene taki dri. Wantongo. Kala trawe taki moro tipi. En kala trawe taki no ma verstaan toe. Luku mensen motegu wansani vrienden. Ini Kromanti aben sabi. Na jebri aben won. Na opete, na yaw. Na dipi busi Kromanti. Na jaini, na kaima. De alamala abi den sabi. De alamala abi de wiwiri. Dat mensen. Maar teki wan Kromanti wiri. Anatrobi so Kromanti wiri teki wa iwasi awa. Isreka wiri fa wiri. Mensen moet tegen ons staan. Kromanti wiri. Na sreka poti. Mensen, daarom ini wan watra. Sawan konfe wasi hafu sreka. No meki was ma washu, to? Dano sreka watra. Sede metak dati, omdat die ibri watra hafu sreka. Anatrobi la watra krinkri watra teki. Tako washu, wisa na pot wiri, wisa na pot noti. Omdat mensen, oversta wasani. Gewoon watra. To mensen, na wan watra.
Ma watalati am sereka. Because na motayi wansani na even mensen bekijken wat we geven kolom staan is maar is offline. Mensen, ik kom in en uit op YouTube, me denken naar internet. Dat heeft samen met een sabi even internet op ons story mensen, daarom maar ik kom in en uit tapu asani mensen. Ik go in en uit, ik go in en uit, maar trouw ik me abe boom want Morocco nee. Misschien zijn er problemen mensen, maar nu nog kan go niet stress even qua op kosten door mensen. Maar sorry voor dat die, if je kan spelen op YouTube of radio Guya Convo, dat de live te beluisteren mensen. Pardon. Ade mensen dus de baka. Mensen, leef voor mij taki. Iniwa watra afusreka, omdat zij ino kate ko wata de waswasma. De taki ai. Da de kaba. Ni mensen. Na den a obia sama. Den konvo hafu poti den sabi ina watra. De hafu takanga watra nanga yusrevi. Anga de konvo for you. Fu pote kromanti be taki kromanti. Nanga yu kromanti nanga den srevi. Luku mo you. If you like libi sama. Go wasi wa kromanti. En a kromanti denasma de tamotego wansani taki sonte figo wasi na komati kane bi foi tro watra na tapede da komati bari da tia komati bari da komado te taki allow you dai ede yo was mi anga so watra fayo was mi anga watra disi ino poti noti ino tak no wasabi no go ina watra disi da yo was mi then we will say ipotine. And how we that me was young. Me no wasanga we that tea. Me wasanga so wiri. That's how you do. Rekobia man. Rekobia soma. Yo wakagwe. Of yo taki abong. Mugotika wiri. Tomoko wasi. Of your day as mataki no in a was moro. You know what that. Nee. You like libi sama. You like obia man. Ya fuko pika wiri. En ko wasi. Na kumati dati. Lugure sali si samete no. Na kumati dati. Osore asiboy. So tu vira wasi tu fos. Au biasama. Tegen. Omdat die wan kumati awa moeilijk kumati voor roko. Voor omdat zeiden mensen. Kumanti. Inoma kore. So konvo do luku dat no had de ede. Maar dan wat was dat men taki. Maar kumati o druk you potita pon druk kon zodanig druk dat die you afu go do sawani meki sawana mek pasa. En ego taki sa you wani leki obia sama you do anga kumanti. Wa puku o da kini konvo. Maar zo ding do libe ja asiboy. Omdat hij de luku van asiboy go. Maar ook kumante o kaifesi. Akumante o kaifesi tak no. O bal tak hey mi aku via tataba o jisho kumia nunu. Mi au ataba o toba ya ku akima o koba un akian ku fuku anti mi ya taba un kimoto. Asoko rigara ngai. Asoko rigara ngai mensa. Da beide luku da broka prapi tu bele kaifesi. Adata wa kumanti. Wakumanti ne play. Wakumanti en tek noti fu noti. Hoe verstaan? Noti fu noti eteki. Omdat hij na sade. Omdat hij en play. En kanga dry. En kanga lavo.
mo aksi wansane. Aksus revi taki. Teiga wa pre. O te shi wa Kromanti lafo. Nee te shi wa Kromanti lafo. Because Kromanti ne play. En tei taki tongo. Tei kon taki. Kom taki want bikade tak na tro tongo. Tei kon taki. Altijd. Ei taki krakti. Ei taki krakti. Ei bara wa meki sama sabi. Taki na endoro. Ini wan prespe idegi yo sabi wan Kromanti bari anadrobi ofara you de. If you did derbei. Yo sabi adote seki. If you did dape. If wan Kromanti you abi wan Kromanti. Na Kromanti for your body. Na Kromanti for your body. Say dat body kom. Dati. Wan fe bada doro doko takodi. En sabi. Te wan feti. Komita ke so fade. Kado praxe na feti so. No mensa. If wan konvo sama. Gi opdracht fuko duan ogri. De gashi. De Kromanti e barkom. De kadishi tu op de Kromanti barkom ko feti. Ondati. Te wa feti. Alama feti. Overstaan. Wan Kromanti. Te ade. Morofuru yabi. 1 brada, 2 brada, 3 brada, 4 brada. Asa ego ini wan bere. Temetaki bere. Wan famiri. Overstaan. Wan pranasi. Wan pranasi abi moro wan Kromanti. Dat tapu de alamala. Ina famiri. De bar kom. Dat teisha wan bari. Aisha wan bari direct. Brrr. Tide so. Kande tawan bari dat trouwant kada de hala we non presi. Dat kande seki. Bika afiri e doro tak wan bari. Da wai seka asiboy feshi tak. So tenso ta asiboy no sabi. Asiboy de ki samsa. Want ik dit Holland of ta België of ten Frankrijk of ten Engeland, toch? Dat wan brada voor jou bari. Dat je de rapera Holland. Dat is chief vier van die dat je samsa. Me vier van vasti. Je dat was samsa. Want je vier van yo afiro kom. So des samano sabi. So des mensen met me be vier zo vasti just. Nou wan bada bari. Da firi kom. Want a bos pego so fio. So si de agua. Dan so lees mo tego no to. Te ye firi wan fa. Toch? No denk je dat je na wan hogri of sanda lonto. Nee mensen. Kan de wan bada for you. Bali. Toch? De fira Bali. Je verstaan. Mensen, omdat die adesso in a convo taki wala mala e firi te watrawan e duan sani. Omdat die aboskope is e sengue. En zo to no praxe e dan wasanda lonto. Wan hogri. No. Nee mensen. Tresrevi. Mensen. Kromanti, toch? Kromanti, na wan den convo, san altijd te wan de bari, ala malai firing. Ala mala, mi debe tak ala mala, den brada. Ano taki te wan, ten ko taki, okay,
mine bari, a Kromanti mine bari, te me kometa ko, ana mine tani. Matea ade, da wan woke roko, of wasapsa, da barko, na koko, ako, la komi puta ko la 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 la, da efu ade anga ifadanga dribrara of fobrara, de alamala firi. Maar no taki dat mi ofire of tak kwanta, nee. Ina bere, de ofire. Dat mi etaki. Weet je, mi taki sambung me ku verstaan. Wan kumati, toch mensen, na wan kumati, na wan konvo sang, sabi wiri gevaarlijk. Amandati kumati na master in wiri. Take out op wiri. Amaka te gewoon wan wiri, da strekking, toch? Dat taki a wiri disi, na wan isi wiri. Mo roke, mo potele ko wan isi wiri. Da beste taster ka wira, ta wira ta wan isi wiri. Don't the years may tak abra wiri this wiri zo. No. Mi no gafa fu mi srefi. Ma wotake so. Wan Kromanti kan tek ini wan wiri. E sreke potene fa. Aka waka gona ini wan bong. Teka wiri. Toch? Da pote da potata kaki so obus sanga wiri disi. A wiri mus abu so wa makti. Wan motegu wan sani. Ta kon tap wiri ko sreka. Ta kumati ko da sreke pote sani. Da mase wiri bika. I mase wiri. Ta ko masa wiri bika na Kromanti masi wiri. Ta masi wiri. To? Mino sa futa asman. Mino sa fas be take de sani ma me take so. Kumati masi wiri. Isabi to? Kumati masi wiri. Ta kumati masa wiri to. Da wira poti. Amai mase wiri. Amai pota wiri. Ina watra. Tama pota wiri. Dare ko vokota ki na wan puku. Na wan kantasi. Na wan leba. Na wan anyone konfo, dare konfo no e kon e streka watra. Tia Kromanti seta wiri kaba, da de trawa e gide trawa go, da de go do sari mafutu. Na obi e kon, da nga de tra konfo e ko da de streka de potes de sabita pa ina watra. Mana Kromanti. Mine taki tra konfo na no sabi wiri, bika puku abi, matire taki go Kromanti. Adati na a bigi sabi san Kromanti abi. Na wan wiri. Na wiri. En taigwa busi, of taigwa tapatago tike wiri. Anatobi o dipi ade, asa precies pe am go tike wiri, pe a wiri de. Tano man fe na wiri mensen. De shi o piki, because am take o piki tra wiri. Da o streka de wiri na fasi. Omdat ini wan konvo e wasi trafasi en ini wan konvo e watra streka watra fasi. Osabu. Daarom sabi mo jun dis metide dat het tesama e chariga wan tobo wan prapi go wasi en sabi wan obia sama chayu go na prapi of a tobo go wasi. Anom send you go. Tensei na konvo bare koko da waka go na watra, da go wasi srefi, a watra sani. Ma teide lele, ide na kowo, asma musu chayu go na watra. If you shiwa obia sama send you go wasi, I kan draigo baka ina kampu fuyu, I veri crossi, I te kale I saba, I guai oso. En dan zijn een van de karen, we nog van de karen, ben ik de wel voor de helpers voor wash you. No, I don't say the helper go wash you. Because na granny, sa de konfo, en sa you do, anu sa you put in, na een moest do a roko, an een helper. O moest verstaan boom. No make no one helper put wat ra tapu ede.
If I obia sama no ma doing, then why also? Because vertrouwen sa you poti da inopoti na helper anu. Adibe kota luku, ana helper be kota luku. Da fana helper ko wash you. Fana helper mu do so san you. Mensen, no make asan is pesan nga you. Stress slevi. Ana trobi wan samsang a obia sama, da day that he de wasi. A day that he ne do not noti. Bika ana helper abaroko na obia sama. A helper ka pot watra go inasani, ma sreka watra, ano a helper. A helper kan yepi fu du zonso sani, bateko tapo a roko slevi, dana obia sama musu dududati. En if astarat ne pesa mensen, you must pick you sani gwe. Because they don't obia presi, sa no wa obia presi. Mensen verstaan sani sita. Mensen, if u wan san de, san u wan sabi, en mensen u share program disi, en mensen ik ben betegu grantangi, respecti fasi, tena tata, angade kovo fumi, ina neva tata, obia gado fu gado, kovo, chima fu chima, kaba fu kaba, metaka nana grantangi ajima, deiti de, ade yurisi fu kontaka unu, en me tegi de bigi sama fu wala mala, me respecti de anga grani, anga sakafasi, anga soso lobby, dat u teka tenti de, go archi a program a kovo, na wisani, a Kromanti Tori. Mensen, u tabu en apwam. Sweetie ding. En don't forget u share program. En subscribe to YouTube. En taparadu guya convo. En u museni. Ini wansa so wansabi. U kasene ko en sami wansabi. Sami sabi. Miso teigo no le. Leki fa wodi di seni. Asani si aksi abra. A orange. A rainbow. Kungfo. Sneki. Daarmee ook doen we onderzoek en actie if akkoord voor this day because dit is nou voor het eerst meer sarati mensen. En if we sabi over een rainbow, we zijn kon Jimmy toe met sabi en voor dat wiki if we want sasa met wantak abra, we zijn kon Jimmy mensen. Mensen, me paro alamala odi tap radio goya kom voor YouTube en Facebook en op app wan sweetie neti, wan sweetie mati, wan sweetie baka napo de en soso lobby, soso grani mensen en nana tata dango alamala en sabi komi jun even asani si snel door sabi you know a picking for nana tata you know a picking for de comfort for you no forget asanati abi asanat altijd in you ati in you edel meka no go mek no lasis refi taki yawa bigi man yawa bigi uma you dewa bigi man you dewa bigi uma ibi libi sama ma take contact you, mama, you papa, nana tata. Danga de comfort. You know one picky mensen. You altijd o town picky. En dat is big you dan trobi over money you happy. No forget it. En wat you want is go. Un tango rustre na fa. O lobu brada, o lobu sisa, o lobu mama, o lobu papa. Altijd. Tell uno eko wang, make you one kofu. Dat je tranga. Taki te waksani de midri unu, wasani wakon midri unu. Dat zo we teke we fitting we broken. Maar te alobi no de, ta lobi no de. Da ini wasa kan Mexico kan ko cha ala trobi kong. Maar ta wan de, mensen, a disi tranga fu broken mensen. Daarom mensen, anatrobi fade, lobi usrebi, lobi brada nga sisa. No diki olo, no taki noti, no dibigi taki. So te je doing, but so te afvoering. Maar mensen, na kofu, sa you kan make ang ibrara nga sisa, na nga mama papa, na moro bigi wang, en na lobby, no wasama no mabroka lobby dati. No meki no wasani ko ineng. Te sani ko sa no musu de upuseng gwe. Mensen, dit is me wan juno. Me baro odi, me taku anu odi. Le speaking na grani, na nga sakafasi mensen. Da me taigunu. O abi wang sweetie day go doroti de tapu a zonde disi mensen 11 november 2018. Mensen, hodi.